Emra. The better can anymore. Senior only driver for no any passengers ne kasa. O master o kan me pacho we will see why. Father pacho o call. Madam o pacho be see ewe. Me pacho do na o kan. Mate ama mehu amu nyina only first person. Suban na o di mate no. They one. And an address and so you fine me wa. Ni three we need the em fan judge no. I know there on one in the life but ni suban na o dead no. Me de mani age ho pa nti we ni kura we me de ma me nim say en sheda ni ska kese sa but me de encourage you na osuban na o de dim o de ye adwuma no o da ye ni ye sani a o de me pa cho o me ba cho be so e mama o ko sense ni na me do bebre amonye sa so what I say enti no me pa cho de me ma obi ehun ba obi mu a ne wo mbia ye o de a me tua ka batwe no me de ma for near YSCano. Me for can or and for Poku Afe. Miss you media. But my kind me patrol do our Cabru 20. Oh, yes. Okay, Massam Pacho Obesiwa. Father Pacho Oko, Nanamiti. Into me patrol, Nishimuno, Miss Me Pacho. Nishimuno Odia. Say, Okoswa the same year, you may be a oya, Yamibi shall. No, I shall wash your own sweet cake. Mommy, Jose. Also, wet them long so or yard on. Or yard. And you know, I catch on. And you may be out yanadi, Ubu ya. Ubu or Krakanumpu, and you know, I cry not yet some passengers, so we'll see from. But on Tessa, and the Mabuso at your home master, maybe I made your number. That's that made me where the actual. Okay, yo. Master, also, why are the why I say, what did you meet makers? Program ye radio so yantina ama me feni ade ebe ha adwen wo hwe se wa host program no bi de ne ha wa ba so woni be ma woni ne te ACC na Japade mu a na be ma ne complain say o boy drama ya wo say on boy on ware ne nti enye drama no ba ne bo na me ware wa me Japade de wu hia Nimde mo eham adi mu nyina bebre na ma ware nyina anye people so are calling and I still w na siu na mo kan point na ka kire say me ameti hei na na je mi suro siu till bi siu me w na court one ye kotena hwa anya asem na ebeka police ni no kum ma adwo no po akum ni pa na etam ne kone atam na ba na enya me obi si ye hwe kwan obefa so anya sika atua ni damages na be na ede me call court wa me be fro say wo mum na kofa lawyer ma me. Sometimes we publish everything. In some way, you can OKayFM na yeka. La pass, baby ye di ebeka. Eti Hopeson do na saba about ya be din komo. Dey say na come meche send news no koi. Other bloggers for blogging. Asem me to the ebeka because it's for the social. What they are saying. No matter the obetimi aka won bia we dey make court for defend on side. Maka say me obi o dey me be court for publish news bia D4. Reason say me metina had da and publish in some say me na me that be the obi kana mama ya kotie etinam se yenkotie mra na me guy ya na munye serious ono mu kura wodi mi pa kro cars answer no aba be din komo next time mu kura be fa so di mu komo why ti woni dia mu tutu nka kose ye ne nsuro siu ai who see me sa na me da me ba na me de na lawyers for no e dey tin na ye wo and at the end lokre ni say ya name ko ba bia why you dip him Hopeson Adorye enenra wakwache ne ye Gifty Adorye se kofi usu ebutu ne su a odi no wo mo bedroom kofi usu no eye ba ma bia ono nso wa ne family ba ono soma ne kobu petrol bra ye koto we bra yi eno wakwadi no eno na Hopeson eyi ne sadebo Gifty asunwa Gifty dele ko Tesano police station. Assembly that Tesano police station se see a won kra na sie no se de be ya e ma bontire ma ma funu enso ye hu ya te mu asem. Hopeson Adorye wo kwatisa sa yi online ya yo wosui obi ani se Hopeson Adorye wo kwati ye ketekete because wo oni MPP for ma dia twemfena pen woni NDC for ma dia twemfena pen enti wo kwati size there the whole Ghana
wona wo kwati sakete pa na wo kwati yaketwa no na nyame de ma wo bo modene ama obai wa mani sika no de akwaye ya ne to adane toy wa ye na nim ne no fo apompe no kwati ne bedu oba na se enuru ho nto obama obi adi no ena oba we se wutwa ne twa obedi ni turum ebi so oba we no no ni kunu kwati no osofo ase no kwati ne se obi di no a wotu kwa ko US obi ko di no oba asofo na agare ni biem na wo so open wa kofa na kofa ya so kwati ayi se nkuruma na asofo no kwa se bi se bia ne kwati so no wono kra no Gifty se anso no na wo di ayi se nkuruma no ase ama no kwan ama na kwaye ya ne to wo di sika ama na ode ya ne to ne ne ama na obi ni no no bia dina wo se wakwate no next time so yansa na mo ama wo ye jamwa jimi dodo wo kwati sa wo bedi wo kwati hu dwuma no wo de mo ba na pompe ne to ne ne niema na ade ma na pompe ne to ne ne niema no oni no wo kwati na ba dia aso no wo kwati na wan industry ba bia mu wan political wan wan ya na nyina ne nam TikTok isu ni internet isu e ma wadi wo mu e ma ni nyina se Hopeson wo kwati e kete ya ya nim krofa ya pese e be bom dini wan no ma deda a wo mu so wo kwati e kete se nkuruma na wo kwati sha kete ba ma so da wo de Hopeson no pese wo hu se ni kwati ni so ampan wo sa trousers ya mu sha ne trousers na nim ho wakikase mu sha ni mu ho wo be sa bibi kete ta so amadia Hopeson pa kwati ketu ate se wa mo ba wi ombedi na kuno Usha dia bepin so so wagchimi next time suyanyansa manyansa mra wutirim ne ja kwate ketwa na eda wa ha ma nkopa hu adura oba no no amana da ne toy Gifty gina ewowe oba mo nim nyansa bia do oba fasa ba we da ko ye toy wonya human being ne mobile kure fifi ye toy na nim bia toy wa ne to ne bi to mia na wuso ne mu mia na atosen this is Jimmy Sam Nkwasi asem na munimu die no akwaye ya moto no ne amama ye tantanta nyenyenyan na muda no toy we ene toy yi no akwa ma obi akodi no no ena wo kwasie a wo kwati ayi ketekete enu ne twafe na wusu abuwa bi nchonwe mo ma bai say what me ase won't say ye me na me kasa and obi a wo hwe video we bia hu say ye no bi chire say dabi Hopeson Adorye yiri Gifty Adorye obi obu ne ho. We defend this case, and even in the caption of video now me post here, you see the word allegedly. Yeah, mon can you see I'm sorry and as well. Oh, shall the actual no doso. Not here, some nasi. Cause we say, oh, mammy, I send to have him. So send me the answer by Faka. Oh, papa send token, what's a token? A wolf here was a better monte so pay us some better yaka. And will be able to meet you be the Canadian. We don't do selective over here. Then I move saying cancerophobia some what me send the bibre and sana we so dear by Rebecca and we Rebecca and Sunny City. Ya can now hope she turns to who's saying was assembly and nobody's come away the family. Me in my life, my entire life. Yes, sir, a Kufuado Musa Makoka, Ghana Togo border operations are the border administrates police once. But afutuo in November, nobody 55 years. Once, one day, and I'm say police station. Me dam hono. Me ni bad record. Every day, every me TV so, and me TV so. Every day, me TV so. Benje obia be bad record. It is sa abeta okra no. Me se benden no be yam papa. Makacha mi se man nkasa man no nyahwe onja mami mi ankasa I would deal with it. Oh yen pokra na nko Ghana ha se kwa dia na nka makasa Adane abi amesonda yo bi na man hu ana asesen nipa ni Ghana afa ekeka ana makofa ye kan say ye house boy no ne nada and say wo ye oba pa na wo kasa asem da uye mu show se wo kasa asem wi e dia fa o yonko oba wo ye warefo depression sometimes ne owuah depression ne form one the writer you know akano depression because depression ana nipa no Ghana for man be bebe na ya ombegu TikTok na omo kwan depression why you frustrated and what ya when you hear what you say
asɛm sometimes ɔmo te hɔ a yeah no kora secret ni nyinaa na